Jara hino ɗo taarika fiima antu heɗito moƴƴa. Ibulisa gaño men on hita mem hara hiɗa andidiri e ndurejo ko gollidoɓe e Ibulisa ko ɗum waɗi si himo humpiti ko honɗum waɗata jango. hay si tawi ko haalata kon fof wona gonga o heɓay kaalisi e nder ɗen golle. Ndureɓe mboɓoɓe ɓen kaalisi hina hande fuɗɗi golle mum ɗen. Fewndo ko Pulusa yahi e nde nokkure wiyetende Filipi kanko e wondiɗɗo makkon. Kitabul Mugaddasi on no wi en wonde debbo on iwtirno ɓaawo hari himo wondi e jinnawi hiitinowi himo sonkayno wulla ka hoore ɗate. ɓe yimɓe ko kurkaɗi Allah jom ɓural on ko kamɓe feññinantan ko honno heɓirton kisiye on. Kono e ngal ɗo o haali goonga. Ko non woni kono ɗum welaalimo kanko Pulusa o handano e ko debbo o woni kon e feññinde. E inde Isa almasihu on yaltu e o debbo. Jinnawingi yalti e makko e on saayi tigi ko annabi Isa woni fooluɗon. Ibulisa diwni yeeso makko ɗum e tawde en wawata yiwgol mo. Kanko Ibulisa hari himo etade ne o haɗira yimɓe ɓen gonɗingol Allah ko ɗum si o moƴƴini sanamu e mana bidiya. Ko gonga non on mo on bi baafal ɓernde mum nden fiwata annabi Isa naatu ton o udditanaygal bidiya on wano yihirten non ka talki ɗi yimɓe ɓe wattoto ka juuɗe e ka daande edi ɓe wengata ka hoore otoje maɓɓe. Ibulisa no waɗande en fiju ndaaru ko memminto ka montor wengaɗo ka hoore maadi maa ko sotata hara goɗɗo me maali hay huunde fii andugol ko arata kon jango. Si tawino hara ko fii andugol jango tu waɗirten ɗum o wiyeteɗo marten no miijade fii ɗum kanko kadi fewndo ko fayɓe goo wonuɓe ka lekkol maɓɓe woni e yewtutude e jinnaaji rewrude e lineetiije memmintoɗe. Kono gila nden nyande o huli fota o hoyɗi piiji hulɓiniiɗi hara hiɗon andi maande fii tindore ndaha nden tufu tun tindore ndaha nden fii tun hiɗa faala waɗira non kadi jungo goo. hee kolli ɗin ɗiɗi no nootirama mbulu on. Awa hita jaɓu jonnude juuɗe maɗen gaño on sattende nden hina fii andugol siko ko weltinta tun maa siko wondi e sooɓe tun kono battane no heddi e nder mum. E piiɗe misal a faalaaka jangugol Kitabul Mugaddasi on ma juulugol. Hara a jangi ko hi'itorayɓe koode ɗe windamma kon. O waye yumma amen ɓe maaki wonde Allah no tongi ɗum himo faala yo en humo e makko kanko tun. Si tawi hiɗa wonde e annabi Isa a handa e goɗɗungo ko kanko woni fooluɗon e ko kanko wallitoto en e fiwata e yanu e pilci ɗi Ibulisa wallinani en ɗi. Himo yiɗuma ko sabu ɗum o dandirtama. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.